Asya hakane kesngi bakawannya kenduk madu aiban. Dakatang surung hapalawing. Drawing jungka dakasur kebae. Kiong nyaka. Seno Aisyah piwan la katapor. Ngila kami lenti nanduk menepi. Kataru dang bat ki uniform jungpi. Ka Aisyah hangta kalating. Pat kamban seban tok yaki kaong. Ngaslem manwan. Namar ngawan don kam singi palok takadaw. Kitraing jongka kiong. Pim tok em. Ka Aisyah kaong. Hot ngam tok. Kiong ya ka. Kan mau pa. Banado umta kesngi. Lada pilit don kamru sapntip ingi. Iya ka jaka ka bapilit. Bat kan mau. Pangim kwa ya pi papin tok ingi. Ka Aisyah kaong. Hot tok. Bat nadum ta kesngi. Tangan leit siya kanu ka jaka. Ngan sapntip ya pi. Dalamit ka Aisyah haswaban tiya. Kalafun yaw aiban. Kalay turu yahu ya ka ay baro. Bakalay kren pat kitraying jongka. U aiban hadin ba ulayo sngaw. Uong. Ni mo Aisyah. Kumpa piong hiba kitraying jongpi kistrik pa. Ka Aisyah kaong. Hoy aiban kistrik pa. Ya ka leit kawan jonga. Ka Aisyah ta kaong yaw aiban. Panya kenduk mar kamate ngasim jing pa. Namar kitraying jonga dang ajak na ying. Tang kumba si pheu minit do. Kin khuslai kin ke panwat yanga. Te ka e ka bangamut pan ong e pi aiban ba. Ladap him singaw e. Ngin si fun ngin si text mo. U aiban u singaw thu ya ka jingya jongi Aisyah. U ong ta ya ka Aisyah. Kumba nga it ye pi. Nakaliang jonga. Ngamlen banga kwa panya kendo pat pi ting-ting. Ringin lek kumnong. Hapa pi ya kendo jung ya kumta. Aisyah. Kumba pila kular papin it hok yanga. Tingan ongi pi hang ni ba. Wala ngam yo banya kendo pat pi. Handai. Ngahun pat kam sim. Dagik tian papila kular yanga. Kajingit basi syahi. Kam syong hakata kajingya kendo. Handai ka syong haka donut. Ni hakam sim. Aisyah. Ngakwa ya piu pin singaw thu ya kani. Kam tam hakipor kiban sawan. Iyo kan jia kumta. Papin sadom yanga. Tang na kataw pangamla. Pan ya kendo pat pi. Hoy hakapor pangalay loy. Ni kapor pangampun kam. Ngala ban ya kendo pat pi. Hakanu kanu kapor. Kaba pi kwa yanga. Ni kapor kaba ngapun kam. Tinadu muntahi ngan ong pai pi Aisyah ba. Wat sngaw e ngan mla ban nya kendo. Latang na kidaw kibom la ban kya. Ka Aisyah ka ong. Aiban ngasngaw thu ya kata. Pat ngasngaw tenat ro ban sngam. Yakini kiktin bapila sning. Ni bapila ay jingmut yanga. Kia keren si por hanta. Pat kia puno. Kisngi kipor kila nang nyay. Kajingit ya pedeng aiban bat ka Aisyah ro kanang rem pat nang skem. Kia it iwe kishanya. Kia burom iwe. Kim jia tharai snew. Kidap tang da kajingkman hakane kajingit chungki. Kapor mentaro kala day ya u aiban ban pun kre no. Ika final exam jongo. Ka Aisyah ro kada aimun simphai u. Pan pun kre pat pan doyap. U aiban haswa ban nyale no ya ka exam jongo. U ong ya Aisyah. Aisyah menta u bunai te. Inam ya phone su kumbangi ji phone. Bat ladang ya phone ro. Tang si por himo Aisyah. Ka Aisyah ka ong. Ho ya ban ngasngaw thu ya kata. U aiban haka jingele ya ka exam. Wala la bha ban tho. Bat hadin lai te yo. Daula deb ya ka exam. U aiban una stang ban pun kam. Ban pun kre ya ka degree jongo. U yufun wi teks pari Aisyah menta.
kumba uji phone uji taxi. Aiban udah ai mensim baharu ye Asha. Pa indo yap ya kecen pule. Kapor menta satang shit yewi. Kandai no ya Aiban. Pon yo ya ka result. Padai hakane kapor. Paka jing kenja. Pat sngau marway. Kalawan bandrung hai Asha. Namar ka sngau tu ba satang kat no. Kan yo pan ton lang batu Aiban. Haka juga shnong. Ni ban ya kendu batu Aiban. Kumpa ka jiya kendu batu haskol. Aiban da ulayo ya ka result. Barhadin shit yo ba ula pas. Aiban ula phone ye Asha. Habakila ekran. Aiban ong. Asha. Shwa bangan nek pule shawai. Nakwa ban ya kendu bat pi. Hot ngas ngau thu ya ka jinge jong pi. Han lai la da long kat palong. Sngau ba pelut ka po jong pi. Ban la da ngayo ban ya kendu. Tang si kentaro ngalahon. Ka Asha ka ong. Aiban. Nadu bangai ik bat pi. Tang si sini. Bang layo ban ya kendu bat pi. Pat menta. Kumba pinsa jengai nok nanga. Dito. Nada long kat palong. Ngan lek baik pan ya kendu bat pi. Ha ka sngi ka babut. Ka Asha shwa ban lek ya kendu bat Aiban. Kala thau lagi buit. Bakum no bakan nyok pan ya kendu bat Aiban. Kumta shwa bakan lek. Ka Asha ka ong ya kitarayin jongka. Da kita kibut bakala de plan. Kitarayin jongka ro kilasha. Pat ki ong ya ka sawan kloy. Ka Asha da kala lek pan ya kendu bat Aiban. Bat hakane ka jingi ya kendu jongki. Ka Asha ka ong. Aiban. La kumpom sngau langit. Pamenta panya jingai no iwe ye iwe. Ni haduk ka no ngada sngau kenja pi Aiban. Aiban ong. Hoit ken Asha. Ngaru ngasngau kumta. Pat ngasngau ba. Kam kwa ban jingai na pi. Rengan lek kum no. Haba ka jing pule katawa ya nga. Shwa bikin lelek yang ta. Aiban ong. Asha. Ngashane ya ke ei ke bapi. Pila kular ya nga. Ngaru nganri. Pat ngan sumar. Ya ke ei ke banga. Ngala kular ya pi. Ka Asha. Hoi Aiban. Ngan sumar ya ke ei. Ke banga ngala kular ya pi. Pat tang bat pi. Ngalarai ngalahun. Hadu bakut kisngi. Hadu katno Aiban. Uhun kam sim. Ban yo sngau ya kikitin nai Asha. Kiktup kido iwe ye iwe. Pat kia lek no hanta.